Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita ucapkan kepada Allah ilahi Rabbi yang sampai saat dan detik ini Dia masih memberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam sebuah acara, yaitu mengakad menikahkan saudara Rizky Mulia Suri dengan Kepadilan. Mudah-mudahan pernikahan ini nanti berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan sesuatu apapun. Harapan kita, rumah tangga yang akan dibina menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yang diridhai Allah dan Rasulnya. Selawat serta salam mari sama-sama kembali kita sampaikan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat dan salam kepadanya, kita termasuk golongan hamba-hamba yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terutama sekali rombongan pengantin yang datang dari jauh, yaitu dari Aceh, sudah hadir di hadapan kita bersama. Kemudian yang ketiga yaitu wali, itu ayah kandung daripada Nika Padilla, hadir di hadapan kita. Kemudian dua orang saksi, yaitu Bapak Tarmizi AR dengan Bapak Paing Haryanto. Kemudian yang keempat ijab, nanti setelah terima dari wali yang kepada calon pengantin laki-laki, dan yang kelima qabul diterima oleh calon pengantin laki-laki. Kemudian sebelum akad nikah nanti saya mohon kepada pengantin laki-laki untuk istighfar ya, istighfar, kemudian syahadat dan selawat, dan mohon kepada Allah, niatkan dalam hatimu, mohon kepada Allah bahwa pernikahanmu hari ini karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang menjadi niat kamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang dari Allah dan Rasulnya. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'i ta'ala wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hazihi niyyati ahlil bait. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Wa ba'du fa inna Allah ta'ala ahalla an-nikaha wa nadaba ilayhi wa harrama as-sifa wa aw'ada ilayhi. Fa qala ta'ala wa la taqrabu az-zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin was sakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
calon pengantin laki-lakinya. Coba tengok dulu, nih nggak pas pula. Sudah pas, nggak salah lagi. Kemudian Ricky sudah pas calon pengantin perempuannya, sudah nggak salah, sudah niat lillahi ta'ala ya. Ya baik, mari sama-sama kita laksanakan acara pernikahan ini. Ya nanti setelah akad nikah kita saksikan acara pemuriahannya. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل نكاحهما وبرك أكداهما ويسر أمورهما وثبت إيمانهما كإيمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رزقا حلالا طيبا وإلى الخير قربهما وأبعدهما اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وهوى وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليها وألف بينهما كما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع خديجة الكبرى وعائشة الرضا اللهم أنزل رحمة ونعمة ومغفرة والصحة والسلامة خصوصا على هذه الجماعة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم
Thank you.